Mwiretu uraruta wira wa nyumba ni ahoete igoti rimuohere thutha wake gwikio ngono ni ihetia ria kuiya mbete ya thahabu ya muigana wa ciringi 630 ya uria wamwandikite. Itana kumenyithia ndeto no makiria ni no ngwihoe na gitio kinene witikire gukorwo gi subscribe thini wa YouTube channel eno itu na ukorwo gi to follow mwena wa TikTok. Mwiretu uyu uria wendirie mbete iyo mwena wa Kawangware ciringi 4,000 augite ndamenya yari ya bata hari mumwandiki nawe ethaga mbeca cia guthondekithia baba wao murwaru. Agitetera augite ni agetha mbeca icio endirie mbete iyo niguo acicokie aneo mbete iyo uria wendeirio mbete iyo ni areganite na thitango iyo na akarekererio na mbeca baribari nuthu milioni. Akenya mwena wa comment section makorwo makiandikwo na Winnie mamake maikaga woi, may God see her through and bless her with whatever she need for her and remove the spirit of death in her life. That's my prayer today, oh dear God. Na Triza Wainaina akawatama mbaya na Beatrice Mungai akawatama mbele mauti nyuma. Angeongea mwajiri ampe loan alipie babake matibabu hangejipata kwa shida. Enoge haekoro akiandiko Jacob Paul Mwangi akawa maundu mage mundu no gwikora ekoraga Ngai aromuhotanira. Na Lizi wa Muiruri akawa woi, the way Arab hupenda kutrack mtu na hizo god huyu akienda Gulf atakatwa mikono na arusho kwa fridge muishi kumtafuta. Na Grace Moni akawa woi, sasa thina mahomire kuri huoi. Ukuri kwa mwagi wa mohoro ni na ngwihoe na gitio kinene witikire gukorwo gi subscribe thini wa channel itu nigetha ngakorwo ngikumenyithia maria maraikorwo makihanika guku nenda-ini cia ukinyaniria.